Tibadisela mafungo a SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi mafungo mahulwane nga chino chipinga care. This indaba must therefore not become an exercise of problem diagnosing. Presidente Vho Cyril Ramaphosa vari muvhuso u ḓo tea u sedzulusa nḓila dzine wa khou dzi shumisa u tandulula khaedu dza maḓi u mona na shango. A number of municipalities are actually struggling financially. As a result, a lot of water infrastructure in many areas have not been upgraded. Tshanḓa tsha Presidente Vho Paul Mashatile vho fhindula mbudziso phalamendeni namusi. The last few quarters, we've certainly seen some encouraging signs as far as household finances. Zwinga thendelo ya u dzhia masheleni kha tshikwama tsha pensheni zwine zwa ḓivhea sa two-pot zwo ṱanganedzea zwavhuḓi kha vhunzhi ha miṱa. Ndi madekwana ndi nne Tshanduko Ligege ndi vhadzisela mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri vhe roṱhe. Fhungo ḽa u thoma ḽi ri Presidente Vho Cyril Ramaphosa vha ri muvhuso u ḓo tea u sedzulusa nḓila dzine wa khou dzi shumisa u tandulula khaedu dza maḓi u mona na shango. Presidente vho amba kha khuvhangano ya zwa maḓi he vha ri tshifhinga tsha u amba tsho fhela. Khuvhangano ya Water and Sanitation i ndavha yo sedza kha u ḓisa thandululo kha khaedu dza maḓi uri hu vhe na nyisedzo ya maḓi zwitshavhani. Vafaramikovhe vho fhambananaho khathihi na vhalanguli vha tshumelo dza maḓi vha bodo khathihi na vhoramabindu vho fara muṱangano fhaḽa Midrand u ḓa na thandululo dza tshifhinga tshilapfu dzine dza ḓo thusa u tandulula khaedu dza maḓi dzine ḽino shango ḽa khou livhana nadzo. Presidente vha ri tshifhinga tsha u amba tsho fhela ho tou sala nyito. This indaba must therefore not become an exercise of problem diagnosing. We should not be here to diagnose the problem. We know what the problem is. We know the problem of water in our country. The challenges are well known. What is needed now is course correction. Zwa u ṱumiwa maḓi nga nnḓa ha mulayo, maḓi ane a litshiwa a tshi khou vuḓa, khathihi na vhadzia vhutshinyi vhane vha homboka vha thandela dza u fhaṱa ndi dziṅwe dza khaedu dzine Presidente Vho Ramaphosa vha ri dzi tea u fheliswa. There are people who make it their business to go and cut water lines, to create businesses for themselves so that they can cut water in trucks and tanks to our people. Now, that is the criminality that has now entered the water space. Presidente vho dovha hafhu vha ṱahisa uri muvhuso khou tshimbidza nga tshihaḓu zwa u ṋetshedza ṱhanziela dza maḓi. As part of the structural reform process that we are involved in, we have been able to significantly reduce the turnaround time for issuing water use licenses. Vhambuso vha ri vho pika u khunyeledza zwa u bveledza zhendedzi line ḽa ḓo lavhelesana na zwa tshomedzo na themamveledziso ya maḓi ṅwakani. Zwiṅwe zwipiḓa zwa fhaḽa Lephalale vunḓuni ḽa Limpopo zwi khou ṱangana na khaedu ya u elela ha malaṱwa zwine zwa khou tshikafhadza mufe. Vha ḽihoro ḽa DA vho vulela mulandu vha masipala wa Lephalale wa u pfuka mulayo wa zwa mupo. U phamwa na u elela ha dzisoreji zwi sia zwi tshi khou vhanga u tshikafhadzea ha mufe. Miḓi ine ya vha tsinitsini na hune ha elela Tshampungane i sala yo no vha tsinitsini na mashika ane a bva hanefho kha Tshampungane. Vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance vho dzhia maga kha masipala wapo wa Lephalale. We have we have notified the Minister of Forestries, Fisheries and the Environment, Dr. Dion George, as well as the Deputy Minister of Water and Sanitation. We've received correspondence that they are planning to send the Green Scorpions also to come and investigate the matter from their side. Vhadzulapo vha vhuponi ha Shongwane nda Lephalale vha kumbela Presidente Vho Cyril Ramaphosa uri vha ṱavhanyise maga a u tandulula khaedu ine shango ḽa khou ṱangana nayo ya maḓi. Vha ri vha shumisa maḓi a mulambo wa hanefho vhuponi havho
uri vha kuvhe zwiambaro. Vhaṅwe vha ita nao a shumisa u nwa musi hu sina maḓi. Metsi ke tlhoba boroko mo motseng wa Shongwane. Le a bona re khatsosa ka mo nokeng. Ba bangwe metsi a ba anwa, ha ona mo ba nwa metsi teng. Ena anwa le ke diphoofolo. Ne re kgopela hore mo presidente tsa ba metsi kwa e lebelle ka mokgwa mongwe. Ha ona metsi mo distrateng, batho ba sokola, ba sokodisa ke metsi. Ba nwa metsi ana a tsamayang ka noka, ene ke matšhila. Bangwe ba loka dipampers ka mohare, bangwe ba anwa. Bjanong batho ba tlhoka metsi. Tate Ramaphosa a dire plan ya metsi. Zwi tshi zwo ralo vha khomishini ya pfanelo dza vhathu vunḓuni iḽi vha khudzanya uri vha khothe malugana mimasipala ine ya sa khou tevhedzela maga o teaho musi hu tshi ṋetshedzwa maḓi kha vhadzulapo vha vhupo ho kwameaho. Sa khomishini ro dzhia tsheo yo uri ni hune ra vhona uri a zwi khou tshimbila na luthihi ri khou ḓo isa muvhuso kana masipala court. Ende zwi ḓo vha zwi khou ri vhaisa nga maanḓa ngori khou isa masipala court ri khou ri u ite zwithu zwine wa tea u khou zwi ita ri songo ya court. Rono ambedzana na masipala minzhi yoṱhe ya Polokwane ya Limpopo ine ya vhona uri i funa isa maḓi kha vhathu. Vha na dzi puḽane dze vha dzi submita kha Human Rights Commission mara hedzo dzi puḽane dzoṱhe a huna yo no khou tevheliwa nga nḓila ye dza ḓiswa ngayo kha riṋe. Khuvhangano ya zwa maḓi na vhutatsheli i khou lavhelelwa u ṋetshedza thandululo ya khaedu ya maḓi ine ya vha hone u mona na shango. Musi ri tshi khou bvela phanḓa na iḽi fhungo ḽa maḓi zwa zwino ri livha kha vhupfhiwa ha vhaṱaleli matsina vhupfhiwa vhu tevhelaho a si a SABC ndi ya vhaṱaleli. Ahuna maḓi mara milambo yo ḓala, madamu o ḓala maḓi, mvula dzi khou na mara bombini ahuna maḓi. Ndi tshi vhudzisesa upfhi ahuna bombo, bombo yone yo kona uri maḓi a swike miḓini a iwo ita u diwa tshi bva kule. Zwino vhadzulapo ro dzula ra langana naho hu si vhadzulapo vhoṱhe ra renga dzi phaiphi ra tevhela maḓi zwisimani. Ndi khou sokou vhona ungari khaedu ya maḓi yo tanda shango ḽoṱhe ngauri fhethu hunzhi arali vha nga tou sedza maḓi a hone a tshi bva a bva nga zwifhinga. Tshiṅwe tshifhinga a bva vhaṅwe vhathu vha mishumoni vha tshi u tshaisa vha wana hu si na maḓi. Ndi vhona ungari thandululo ine yanga vha ya khwine ndi musi wo tou ita mafhungo a dzi borehole kana milonga ya maḓi. Mafhungo a maḓi a khou vhavhesa nga maanḓa. Maḓi ndi vhutshilo. U amba ngoho dzi bombe dzi tou vha mafanedza. Nṋe ndi tshi nga ri muvhuso kha u vhone uri u zwi itisa hani uri ri kone u vha na maḓi. Ngauri ngoho arali u si khou tshila zwavhuḓi na dzi neighbor zwi amba uri a u ḓivhi uri u ḓo kumafhi. U amba ngoho khaedu ya maḓi nga hafha hune nda wana hone tshalo vha khou fhasi ha makete ndi khaedu i sa vhuyi fhano, ndi khaedu khulu nga maanḓa. Sa izwi ri tshi fhedza vhege mbili ya kha vhege tharu hu si na maḓi na luthihi. Dzibombo tou vha mafanedza a dzi bvi na maḓi na luthihi. Arali ri khou nyaga maḓi tshiṅwe tshifhinga ri kombetshedzea u ya mugeroni uyo ka maḓi ane tshiṅwe tshifhinga a vha a tshi khou nwa na zwifuwo. Tshanḓa tsha Phuresidennde Vho Paul Mashatile vho fhindula mbudziso phalamenndeni namusi. Musi vha tshi khou fhindula mbudziso kha khoro ya mavunḓu ya lushaka, tshanḓa tsha Phuresidennde Vho Paul Mashatile vho amba nga dzudzanyo dza u fhelisa thaidzo dza maḓi. We will be spending about 940 billion rand over the MTF, particularly to support water infrastructure and maintenance and operations in municipalities, particularly struggling municipalities. Vho Mashatile vho dovha hafhu vha amba nga u khwinifhadza tshiimo tsha themamveledziso. Government will spend more than 940 billion rand on infrastructure over the next 3 years, including 375 billion in spending by state-owned companies or enterprises themselves. Transnet has developed a 5-year capital investment plan that focuses on infrastructure rehabilitation, capacity expansion, and freight logistics modernization. Tshanḓa tsha Phuresidennde vha ri khamphani ya muḓagasi ya Eskom yo pika u khwinifhadza nḓisedzo ya muḓagasi. Eskom has been able to build more than 4,000 kilometers of transmission lines over the last 10 years. However, the unsuccessful allocation of 3,000 megawatts of wind capacity under bid window 6 has necessitated the expansion of the grid to connect renewable energy. The Eskom grid
still needs to be expanded by more than 14,000 kilometers of lines by 2030. Vomashatile vari mabindu a muvhuso a ṱoḓa thikhedzo. One of the things that has been done, Honorable Nkonyane, is to initiate the National State Enterprise Bill, which is currently being processed by Parliament. This bill is going to, amongst others, set up the State Asset Management Company, which is going to take the responsibility to coordinate and ensure that our SOEs in South Africa are operating on a sound basis, and that there's regular communication and there will be accountability. Ziwran Nigeria, SABC News. Lingo fungo leri Minister ofisini ya Presidente Vho Khumbudzo Ntshavheni vari shango la America lina ndugelo ya u thola vhaimeli vhavho kha mashango vha songo thoma vha ṱoḓa tsivhudzo u bva kha maṅwe mashango. Izwi zwi khou tevhela zwe Presidente wa America Vho Donald Trump vha thola Vho Leo Brent Bozell uri vha dzhene kha vhuimo ha Vho Ruben Bridget ha muimeleli wa America fhano Afrika Tshipembe. US is a sovereign state, so they have the right to choose their own ambassador. They don't have to consult with us. Ours is when we receive the credentials, to consider the credentials and decide whether to accept and not accept them. And that is not a cabinet discussion, it's the responsibility of the Department of International Relations and Cooperations. Vasongo tuchera kule riavia zone zwino. Rikho dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Vhadzulapo vha madzangano a vhadzulapo kana civic organizations khathihi na vharangaphanḓa vhuponi ha mahayani u mona na mukano wa ḽino shango na ḽa Zimbabwe vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha khou vhiledzwa nga u ṋaṋa ha zwiito zwa vhugevhenga. Ho no vha na zwiwo zwinzhi zwa u hombokiwa dzigoloi vhuponi uhu kha dzivhege dzo fhelaho. Mulambo wa Limpopo u ḓala zwi tevhela mvula mona na shango. Izwo si u pfukisa dzithundu dzo tshuwaho zwi tshi vho konḓa. Fhedzi mavemu a khou shumisa zwikhwakhwete u pfukisa thundu na dzigoloi kha ḽa Zimbabwe. Nḓila dzine vha tshivha dzigoloi vha tshi shumisa tshifhinga tsho fhelaho vha vho shumisa ntswa. So zwino zwine vha khou zwi ita ndi zwa uri hune vha vha na maḓi maṱuku vha shumisa dzidoli u pfukisa hedzo dzigoloi dzine khamusi dzi laita dzilemeli vha pfukisa nga zwikepe na dzithundu dzine dza dzo tshuwa vha khou pfukisa nga zwikepe. Mara khou takala kha uri kha hedzi goloi dzine dzo rikhavara nga weekend vhadzulapo vho vuwa vha ye vha phalala. Vhaṅwe vho dzhielwa goloi vha ri zwo vha thusa vhukuma. Ndo uri ndo eḓela nṋe ndo tou pfha nga sound ya tshigidi nda tshuwa nda zwi pfha zwo ri havho vhathu vha ḓo vha vha khakhathini hu sathu no fhela tshifhinga founu ya vha i tshi khou dzhena uri goloi vho dzhielwa dzigoloi idzo dzo ṱuwa dzimbili heyi iṅwe ya private vho swika vha i sia vho thivha ngayo bada heiḽani ya muḓini washu GD6 vho mbo ḓi ḽaisa zwithu zwe vha vho hwala ngori vha vha na zwithu zwinzhi zwa zwithavhani na zwithu zwe vha vho dzhiela vhathu na dzibasigira vha ḽaisa vha ṱuwa ngayo. Vhadzulapo vha ri zwa u dzhenela mapholisa kha zwa vhutshinyi ndi khaedu khulwane. Mara thaidzo yashu ndi ya murahu musi ri tshi khou wana hu tshi khou vha na involvement ya mapholisa vhane vha vha uri ndi membara vha TRT vhane ro vha themba mapholisa ane a kha level yo o fhiwa nga vhadzulapo vhane zwa zwino vho ḓi engage kha mafhungo o tswa dzigoloi vhane riṋe hu na dzi case dzine dza vha hone. Zwino musi riṋe ri tshi khou ita tshi tshiimiswa tsho include u lwa na vhugevhenga hune ho include na mapholisa vhane vha vha uri vha na zwanḓa nguvhoni. Mapholisa vha ri vha khou shuma na vhadzulapo lwa na vhutshinyi mikanoni. There are important structures that are essential in the work that we do to combat the hijacked and stolen vehicles in this province. Structures such as the neighborhood watch groups, especially the one that is in Vembe district, and other structures within the province. Also the work of the crime intelligence, the capabilities that we have. These units are able to monitor and analyze data on the ground and ensure that we recover hijacked and stolen vehicles. And there is also broader communities. The communities have been coming on board to work with us as part of partnership policy. Vhadzulapo vha Zimbabwe vho furiwa malugana na u homboka dzigoloi vho ḓivhanedza khothe ya madzhisiṱiraṱa ya ḽa Masisi nga ḽavhuraru. Lutando Bobodi ya SABC News, Niani.
Zwino ri vhadisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo mbumburea musi tshimavhedzwa na maṅwe masheleni malwane a ḽifhasi. Dolara ndi 18.29 cents, bond 23.66 cents, euro ndi 19.73 cents, pula ya Botswana 132 cents. Mikofela JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $3,057, platinum $979, oli songo nakiswaho $73.98 nga faki. Zwinga thendelo ya u dzhia masheleni kha tshikwama tsha pensheni zwine zwa ḓivhea sa two-pot zwo ṱanganedzea zwavhuḓi kha vhunzhi ha miṱa. Mbalombalo dza vha Reserve Bank dzi khou sumbedza ho vha na nyaluwo kha u shumiswa ha masheleni nga phesenthe nthihi kha kotara ya vhuna ya ṅwaha wo fhelaho u bva kha phesenthe ya 0.4 kha kotara ya vhuraru. You look at growth in disposable income, 2022, 2023, certainly under a lot of pressure. But over the last few quarters, we've certainly seen some encouraging signs as far as household finances are concerned. That growth in disposable income certainly started to turn positive right now. Mulubusi wa banga khulwane ya Reserve Bank Vho Lesitshakganyago vha ri tshiimo tsha zwino tsha nyingapfuma tshi khou shumela ḽino shango. Vho amba izwo tshifhingani tsha khuvhangano ya 2025 Biennial Research Conference ine ya vha kati fhaḽa Cape Town International Convention Centre. We enjoy much lower interest rates. Back in 1998, the repurchase rate was above 20%. Today, the repurchase rate is just 7.5%, which is higher than the lows experienced during the pandemic, of course, but well below the averages of the previous decades. Inflation targeting has also reduced macroeconomic volatility, enabling the economy to better weather the severe economic shocks and crises of recent times, including the 2008 Great Financial Crisis or the 2020 COVID-19 pandemic. Kha zwa mitambo, muofisiri muhulwane wa kale wa dzangano la bola ya milenzhe fhano Afrika Tshipembe Vho Dennis Mamble vha ri u sa londa nga vhaofisiri vhane vha shumana na kutshimbidzele kwa zwithu zwo livhisa kha uri thimu ya lushaka i vhe luṱhaṱheni nga u dzhenisa mutambakati Tebogo Mokoena nahone u tea u dzhiwa vhukando ho khwaṱhaho. We developed certain procedures to make sure that we don't overlook these things. You'll remember the embarrassment that we went through in 2012 and that infamous celebration at Mbombela. And so we took precautions not to have that happen again. Now ho vha na u poidza kha vhaofisiri thimu ya lushaka i nga i vhona ḽi tshi ḓo ponya nga lubulu lwa ṋeleṱe zwo ralo thimu ya lushaka ya Lesotho yo kundelwa u swikisa mbilahelo nga tshifhinga hune vha vho tea vho swikisa phanḓa awara mbili musi mutambo wo no fhela. If a player fielded in a match is declared ineligible following a protest, the team to which the player belongs will be sanctioned by forfeiting the match and paying a minimum fine of 6,000 Swiss francs. The player may also be sanctioned. To the rules, the participating member is responsible for fielding eligible players. And so that responsibility lies with the Football Association. So the consequence of not abiding by that rule then evokes a disciplinary sanction. Vho Dennis Mamble vho no ḓi ṅwala bugu dza sumbe une ṱhanu dzadzo dzi amba nga mavusele na matshimbidzele a bola. Mafhungo ana musi a guma hanefha mutsho wa tevhela zwene zwino a madekwana avhuḓi. Ndaa.
ndi matekwana voti kari mudirabirisa nyimero ya mucho ya matekwana ana mosi matekwana ano kubonera makore otibao atina ngene vunula khauti rukamba zvino onzvinzvi mari ngakadina bukuma mvura ndi percentage za 4 maro za mvura ni ya kurabira rikotoba hapo ya bonera yo mvura ichikoperekezo hapo nanga mimuye na kubutsura ngabahari kotoba hapo rabona le mimuye kila ichikubikwa pala pendera shango ya bubadoba ukobera hone aiwa ahona mvura ina kubikwa pezi ha ukubonera le mimuye ichikubera panda na ubutsura kari mudirabirisa machero hone lidocha limanga chibombe yote musitrazira nyimera mucho ya machero kotoba hapo yasumbela mimuya kila ikopera panda pala chipemba shango radoba hapo rauna aiwa ila mvura ngakadili chisa la machero yadoba hapo yana bukuma ngeno vunula Gauteng atina ana speed nzo pamana nawo safala Mpumalanga kanti ngazo richikotsibutsa batsura pormate kwana anamosi kabala remvura za ziruru dzinazona bukuma ndimvura dzenza vachikoperekezwa ngamadhumbu dzikobikwa hapo ngeno vunula Gauteng atina speed nzo pamana nawo safala KwaZulu Natal kotoba hapo rabatsibudzo na machero lichicha kabadoba hapo barabere dzimvura dzenza vachikona bukuma dzimvura dzenza dzabachikoperekezwa hapo nanga madhumbu pala vunula Eastern Cape kotoba hapo rabona na mupiso wokalura hobukuma chikobikwa ndola mupiso ono the anzirusia mataka achiko uswa karimo dilimona rebetsi temperature za matekwana anamosi kari thomenga vundo lasho la ngeno Gauteng nana ko biko hone mucho budibukuma ngeno dorobona Johannesburg atina Pretoria machero zi temperature za konya za chika pala ka 22 Procospect na hone aiwandisa budibukuma vundo la Limpopo na hone rikobona mucho budibukuma pala dorobona Musina atina pala Giyani Thoyando na hone aiwandisa budibukuma didoshika pala ka 25 muzuru cha vundo la Mpumalanga na hone rikobona mucho budibukuma pala Middleburg atina pala Mashishing Skukuza hone aiwa konya za chika pala ka 30 Mkhondo ni 22 musuricha nalo chasa pala KwaZulu Natal na hone rikobona pala Richards Bay Durban atina pala Port Shepstone ndi mucho obudibukuma no kubikwa matekwana anamosi katina machero lichicha Vryheid konya za chika pala ka 22 na zone musuricha Eastern Cape na hone rikobona mucho obudibukuma pala banetswai atina pala Mthatha East London na pala Makhanda na hone ngakaduvona makoro tipa pezi haya doba hapo ya phela Western Cape na hone nduna rikobona mucho obudibukuma makoro ngakaduvona tipa pezi ya dzinthabu kuma pala Beaufort West zi temperature samsar kobona zochika pala ka 27 Cape Akalas na hone kurabela mucho mupiso bukuma Tebura kapa na hone aiwa kobona mucho budukwa pala Kimberley Kuruman na pala Appington Calvenia hone aiwa tsidakwanya zochika pala ka 30 Sutherland 27 Springbok 29 atina TR na hone mucho wa chilimo pala vuno la Free State aiwa samsrobo na matoka na musu na makolo tibawe ngakati phela pezia machero lichicha pala Bethlehem zitokonya za chikabala ka 19 Frankfurt na hone aiwa 19 karimo dia vuno la pala Northwest na hone rakobona mucho budukumu ushikobikwa pala Mahikeng atina pala Tosca zitokonya za chikabala ka 28 atina musu za pala Taung na hone rakobona ngakati vuo na makolo tibawe yadoba hapu ya phela pezia ngoto angareza ndi mucho budukumu no kubikwa na pala Autostal aiwa samsro kobona za chikabala ka 23 Helino ndi komba kabe matoko na bote